Bazalwane egameni lika Jesu. Ngiyambonga naMkhulu bathandekayo. Ngiwakahlophe Sibongo eMankayane. Amen bathandekayo. Ngibingelele bobabe. Banginikele isihloko bathandekayo. Uthi ngitokhuluma ngaso isihloko sekweshumi. Manje ke sesikhuluma nje vele ngiyathi bathandekayo ukuthi lesihloko lesi siyadida. Amen bathandekayo. Ngoba sikhona la kule ncwadi lengcwele. Mawufunza incwadi yamalaki kunalamagama lathi manje niyamebela uNkulunkulu. Labanenge bafika kuleyo ndzaba leyo babe nekwethuka ukuthi awuchothi lana uyetshelwa vele uNkulunkulu. Manje kuyadinga lokuthi kuchazwe ke manje ukuthi usho ukuthini umprofeti Malaki. Bekakhuluma nabantu futhi umprofeti Malaki. Ngoba kude namunye umKristu lo wake wakhokha okweshumi. Amen bathandekayo. Thina singemaKristu asikho sivumelwaneni lesizala. So ke manje ngoba silandzela Kristu thina sidelwe ngaKristu. Manje ke kude namunye lo ngafunza ngayo iBhayibhelini ukuthi bani wafike wakhokha okweshumi kumaKristu. Sibona Abraham ukhokho kweshumi akusiyo umKristu Abraham. Amen bathandekayo. Akusiyo umKristu Abraham afuna ukwathi lokuthi akusiyo umKristu Abraham boMoses abazange babe ngamaChristians. Amen bathandekayo. Bekuthi sebenzita uNkulunkulu ngale emthethweni. EmaKristu aqala ngaJesu. Makafa Jesu siphambano lithenga kuba nemaKristu. Lithi iBhayibheli incwadini yezenzo kwaqala eAntioch kubitwa kuthiwa laba ngemaKristu. Kwaqala lapho. Johana uMbhapatisa azange abe ngumKristu. Amen bathandekayo. Ngoba yena ufike kuqala lapha. Nguye lo bhaphatise Jesu. UJesu labalandzele Jesu labakelwe ngabapostoli ngibo labafike baba ngemaKristu. So ke bathandekayo sitawufunza ukuze lenzaba sivisise kahle lena yekweshumi. Okweshumi bazalwana angeke kukhone kukhishwa kungekho lithembeli number 1. Funa kube nelithembeli ukuze kutokhokhwa okweshumi. Number 2 angeke kweshumi kukhone kukhishwa kungekho bapriesti. Funa kuba nempriesti kube nelithembeli kube nema-altar lapho khona kutawu kwendelwa yonke inkonzo laphana ethembelini. So ke manje utawukhona kukhokho kweshumi manginale tinto leto. Amen bathandekayo. So thina siphila manje akusekho letinto leto taphela. Amen. Ase siye nje kancane evesini encwadini Exodus chapter 40 verse 13. Verse 13. Exodus 40 verse 13. Ubugcokisa Aroni ngetembatho tebupristi bese uyamgcoba abe ngcwele khona ate ungikhonda njengempristi. Amen bathandekayo. Ngumpristi ke Aaron. Nalo bupristi abumani kuthathwe noma engangibani abe ngumpristi. Kodwa lapha kaIsrayeli kwakuna laba lehlelo la leyo tribe lekhethiwe ukuthi laba ke ngikhona lapha uphuma khona abapristi. Aroni waba ngumpristi nemadodana akhe onke ababapristi. Amen bathandekayo. Manje ke neMalevi ayekhona lapho wayesebenza naye Aroni.
ugqoqa tonke teminikelo bekusebenza eMalevi naAaron. So ke manje kweduka kuvela la ekutheni ungakhona ukuhlukanisa iOld Testament neNew Testament. Sine sibe sivumelane lesisha sibe New Testament. Sivumelane nesizala sandiwa uNkulunkulu nebantwana bakaIsrael. Kwathi lesisha sivumelane sendiwa uNkulunkulu naJesu. Amen bathandekayo. Jesu wesivumelwane bakhe isivumelwane bona naNkulunkulu. Kodwa lesa wasicitha uNkulunkulu ngoba sabehlula bakaIsrayeli. Amen. Wakusho ukuthi uNkulunkulu utasicitha lesasivumelwane lesa. Ngoba sibehlulile kusigcina vele silikhuni kude manje lo ngathi ukhokho kweshumi emhlabeni. Amen bathandekayo. Ngoba khokho kweshumi kunemithetho wakhona nokuthi kukhokhwa kanjani kwakona nje. Awumanje ukhokhe. Kodwa kona kunemithetho ukuthi uma ukhokho kweshumi ukhokha kanje. Amen bathandekayo. Okweshumi kunginako akusiyimali okweshumi. Sitawufika mase sifunze. Ngokuthi okweshumi akusiyo imali. Njengoba namuhla bantu bafuna imali. Beme kuleli verse laMalaki. Lokungilona likho lelinye labangathusa ngalo bantu ukuthi kudingeka imali. Ngaphandle kwaMalaki 3. Amen bathandekayo. Ngicela ungifundzele verse 16 khona lapha. Mose wakwenda konke lokho njengoba simakade abemiyalile. Amen. Wakwenda ke Mose njengoba simakade abemiyalile. Uqaphele lokuthi ukwenda njengoba simakade amiyalile. Kude nakunye lebeka kuphazama lapho. Beka kwenda njengoba simakade amiyalile. Nalapha ke mawukhokho kweshumi ufuna wende exactly njengoba simakade ashito. Kuthi kukhokhwa kanjani. Amen. Amen. Ngiyathi ukuthi banenga laba bane confusion masifika kulokweshumi. Nalabadzala bayixoxele nzaba ukuthi le mvele singakhokhi. Amen bathandekayo. Nalabadzala nje bayabuta ukuthi le singakhokhi ngoba kwakhulunywa uNkulunkulu. Manje kumele sihambe nje kancane kasaba. Singatatateli ukuze sitawuvisisa kahle. Ase sifunde lapha encwadini amaHebheru number 8. Funze from number 1. Ngicela ungifundzele ngelivesi nje. Sihloko sithi Jesu umpristi lomkhulu wesivumelwane lesingcono. Verse 1. Umnyombo waloko lese sikushido unanku. Sineke sinalo njalo umpristi lomkhulu. Lose wahlala ngesikudla sa lomkhulu losesihlalweni sebukhosi ezulwini. Amen bathandekayo. Sinalo njalo ke thina umpristi lomkhulu loswahlala ngasekudla sikaNkulunkulu ezulwini. Lo wethu umpristi omkhulu sibona umpristi ngala ngemuva Old Testament umpristi Aaron umpristi lomkhulu. Iyakhanselwa lithi ke thine ke nyaka sesinempristi wethu lomkhulu wethu loswahlala esihlalweni ezulwini naNkulunkulu. Amen bathandekayo. Thubeka. Nguye losikhondi enzaweni lengcwele ethendeni lekuhlangana leli ngilo sibili lelakhiwa inkosi. Ubambeke ukuthi leli ngilo sibili leli thende lelekuhlangana lakhiwa bani inkosi. Leli lapha lebengichaza ngabe ngikhuluma ngakuthi kunaleli thende leli lapha eJerusalema le ethempelini alakhiwanga inkosi kodwa Moses watshelwa ukuthi akalakhe kanjani. Amen bathandekayo. Sitawufunza watshelwa Moses ukuthi lakhe lona lethempeli lakhiwe lethende lakhiwe kutokwendelwa khona yonke lenkonzo yeminikelo. Lana ke sibona ukuthi ke leli ngilo sibili lokho ukuthi lela belingasilona sibili lisithundi. Amen bathandekayo. Lingumfanekiso wento lengiyombamba letabo lengiyombamba. Haleluya. Qhubeka. Wonke umpristi lomkhulu ukhethelwa kunikela kuNkulunkulu ngetipho nangemihlatshelo. Ngakho ke nalompristi lomkhulu kudzingekile ukuthi abe nako
latakunikela. Amen bathandekayo. Ngike ngaveta ukuthi ngaphandle kwempristi iminikelo yethu ayisebenzi lutho. Lithi wonke umpristi lomkhulu ukhethelwa ukuthi anikele kuNkulunkulu ngemihlatshelo wonke umpristi lomkhulu. Lokho ukuthi mawutokhokho kweshumi kumele kube nempristi lomkhulu. And umpristi omkhulu akatholakali noma nganguyiphi indlu lapha kaIsrayeli. Utholakala endlini yaAaron kumaLevi. Amen bathandekayo. Ngulapho kuphela la ungafika uthole khona umpristi omkhulu. So ke manje thina seside umpristi omkhulu wethu uthine uhleti esihlalweni naNkulunkulu. Amen bathandekayo. So ke manje asikho singo sokuthi singabuyela emuva Old Testament siyolanza tinfo lebethi nebapristi bakhona le Old Testament. Leba bese bayaphela futhi nalabo priest. Amen. Asifunde lapha kumaHebheru 7 verse 12. Singakaqini siyafunda nje verse 12. Ngobe nakunengucuko ebupristini na kanjani kufanele kube nengucuko nasemthethweni. Makunenguquko ebupristini na kanjani kumele kube nenguquko ke nasemthethweni. Amen ke bathandekayo. So saba kwaba nale nguquko ke manje ebupristini. Ngoba abapristi bethu abatawuthathwa endlini yemaLevi lapha kuAaron. Kodwa ke manje Jesu simthola ungumpristi. Uvela ke Jesu phela uvela endlini yemaJuda, yakaJuda. Amen bathandekayo. Lukhomba lushintsho lokho. Ngokuthi manje ngoba bekayali weMoses ukuthi bapristi bayawuqhamuka kunayi indlu nayi. But lo Jesu yena akabese uvelanga akavelanga lapho. Wabe suvela kulenye indlu yakaJuda. Lithi ke iBhayibheli mabushintshwa ubupristi kusho ukuthi ke manje nemthetho kumele ushintshe. Amen. Kungako ke lo mthetho washintshwa waphela lo yamthetho loya. Lo dida bazalwane namhla ukuthi hey kunetinkinga. Amen. Ukucedzile lapha ngenhla labe ngisho khona usafika verse 6. maHebheru 8. Awubuyele khona ke. Verse 4. Yes, verse 4. Kube abesemhlabeni abengeke abe ngumpristi nakancane nje. Ngoba phela lapha emhlabeni bakhona abapristi labanikela ngetipho ngekwemthetho. Amen. Lithi ke iBhayibheli kube Jesu bekasemhlabeni bekangeke abe ngumpristi nakancane ngoba la emhlabeni bebavele bakhona abapristi labanikela ngetipho. Tipho tiqhamuka kubani? Tiqhamuka kubantwana baIsrayeli. Kudinga ukuthi yena bona abapristi bayotinikela kuNkulunkulu. Kungako ngithi ke mina lenkonzo ayikhona operator makungekho bapristi. Amen bathandeka. Uma nje athi umuntu ukhokho kweshumi kumele kube nebapristi. Kumele kube nethembele. Amen bathandeka. Amen. And isawubuka ukuthi bazalwane and lokhu okweshumi mabakhokha bekushonaphi. Bebakwenda njani labapristi. Bebathi bangakhokha labantu bakaIsrayeli bebakhipha bakwende njani bo. Kuphelelaphi lapha kubapristi. Amen bathandeka. So ke bantwana benkosi indzaba lena lokumele siyicaphelisise. Ase sithinte kancane lapha kuGenesis chapter 14 verse 17. Genesis 14 verse 17. Yes. Abrahama sihloko sithi Melkisedeki ubusisa Abrahama. Abrahama asabuya ekwehluleni Kedorlaomer nalamanye amakhosi labenawo. Inkosi yaseSodoma yaphuma yaya kumhlangabethe esigodini saseShavi lekusigodzi senkosi. naMelkisedeki inkosi yaseSalema leyayingumpristi waNkulunkulu losetikwa konke yaletha kuye sinkwa neliwayini. Melkisedeki wabusisa Abraham wathi, Abrahama akabusiswe nguNkulunkulu losetikwa konke umdali welizulu nomhlaba. Akabongwe uNkulunkulu losetikwa konke
lonikete letitsa takho entsenzeni. Amen ke bathandemane ke. Amen bazalwane. Lana ngilaze nje lo Melchizedek. Ngokuthi lo mpristi lona lomkhulu wayemelele Jesu qobo lwakhe. Amen bathandekayo. KwakunguJesu lo Melchizedek liyamchaza iBhayibheli ukuthi waye inkosi yaseSalema, waye ngadiwa namake wakhe, angadiwa ukuthi watalwa njani. KwakunguJesu loyo. Abraham wahamba waniketa leti shumi takhe watiniketa Jesu. Amen bathandekayo. Lapho nje ngiveta nje lokuthi ngoba labanye uthi uma ukhuluma nabo bathi hayi phela le nangu. Amen bazalwane. Amen. Baye bathi akuqala akusi umthetho la kwaqala khona okweshumi. Waqala le emuva Genesis vele kuqiniso. Kodwa nanoma kunjalo kuniketwa umpristi. Abraham waniketa umpristi. Amen bathandekayo. Waniketa umpristi lomkhulu. Lo nguMelchizedek. Waniketa yena lo umpristi lo. Ngilapho kwaqala khona kuyashintsha ke kwakuprofethwa ngaJesu uthi nguyena lo dawushintsha lo mthetho lo abapristi bemaLevi. Amen. Ngawucela sesiyeke lapha encwadini yaMalaki 3. Niyayati bazalwane Malaki 3 verse 8. Malaki 3 verse 8. Umuntu angamebela yini uNkulunkulu? Noko niyangebela. Kodwa niyabuta nithi sikwebela njani ngekwelishumi nangeminikelo. Awufunze kahle lapho nangeminikelo. Umuntu angamebela yini uNkulunkulu? Noko niyangebela. Kodwa niyabuta nithi sikwebela njani ngekwelishumi nangeminikelo. Amen bathandekayo. Amen. Kuneminikelo ke baza kunekweminikelo lebekhokhwa kaIsrael. Uma ufunza incwadi yamaLevi chapter 1 sesibuke nje kancane ngale kweminikelo. Malevi chapter 1 from the verse 3. Leviticus chapter 1 verse 3. Nangabe anikela ngesilwane kuthi sibe ngumnikelo wekushiswa, kufanele alethe inkunzana lengenasiyela. Umnikelo lo wekushiswa. LiBhayibheli lithi mangabuletha inkunzana ibe ngumnikelo wekushiswa. Lapha Israyeli lapha encwadini yaMalaki bekasamebela uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli niyangebela ngekweshumi nangekweminikelo. Amen bathandekayo. Manje bese bamebela uNkulunkulu bakaIsrael bangasawendi lo mthetho sebawuyekele ukugcina lo mthetho. Nalo kweminikelo kuyavela la encwadini yaMalevi ngokuthi kuyini awumani khokhe noma ngayini nakhona akuvela imali. Amen bathandekayo. Mangabe unikela ngenkunzana yekushiswa nale nkunzana yekonta something. Amen bathandekayo. Utawenda njani awuqhubeka ufunze. Verse 3 cala khona lapho. Nangabe anikela ngesilwane kuthi sibe ngumnikelo wekushiswa, kufanele alethe inkunzana lengenasiyela. Amen bambaka. Lesilwane usinikela vele uyathi ukuthi lo mnikelo lengukhokha manje ngumnikelo wekushiswa. Amen bathandekayo. Dinhlobo teminikelo dinengi mawufunza kumaLevi letinhlobo ngekwehlukana kwathi. Lona ngumnikelo wekushiswa. Manje ke laba labasikhokhisa okweshumi
bafike bona bangasayifuni le kweminikelo bakhulume ngekweshumi kuyaphela khona lapho amen bathandekayo ngaleli bible lithi niyamebela uNkulunkulu ngekweshumi nangemnikelo nangekweminikelo mawufunda lamanye mahumusho athi niyamebela uNkulunkulu ngekweshumi nangekweminikelo kubili lento Malaki labeka kusho lapha kubantwana bakaIsrael ukuthi bamebela kona amen bathandekayo amen akusiko kunye kulula ke kweduka mawufika la mase bakhuluma abantu ngoba tafe bakuthuse ukuthi vele uyamebela uNkulunkulu kodwa ke manje funa bese uyabuka ukuthi le minikelo ngimuphi Bible iveta ukuthi ke mangabe ufuna ngikhokha namuhla umnikelo wekushiswa ngifuna kokhokha umnikelo wokushiswa liyachaza ke iBhayibheli ukuthi awube njani lithi akube inkunzana lenganasiyela amen bathandekayo awufunzeke lapha chapter 2 khona lapho sitobona nje lomunye womnikelo lapho bese siyaso verse 4 Nangabe uletha umnikelo walokuthi inhlavu lokungumpontongwane afunza ihlobo lomnikelo nale lophekiwe kufanele ube ngulode imbiliso lowendiwe ngafulaha wabhicwa nemafutha emncumo noma ke kube ngimicathane legcotshiswe ngalawo mafutha solo minikelo leyo bazalwane mina engwaqhubeka nawe utakufundzela lapha kuMalevi uzofika chapter 7 ufunda nje iminikelo ukuthi ngimiphi le minikelo amen bathandekayo amen asambe ke siye encwadini yaDeuteronomy chapter 14 verse 22 Deuteronomy 14 verse 22 yes yehlukanisani sihloko sithi umthetho wekwelishumi 22 yehlukanisani kwelishumi kwaso sonke sivuno umnyaka ngeminyaka naku ke amen bathandekayo amen lithi sihloko salenza aba umthetho wekukhipha okweshumi umthetho seliyaqala ke lithi yehlukanisani kwesivuno umnyaka ngeminyaka kweshumi lo alisho ukuthi inyanga nenyanga alisho ukuthi liviki ngeliviki kodwa lithi umnyaka ngeminyaka hlukanisa nine okweshumi kutshelwa Israeli nothi nine amen bathandekayo hayi nine bazalwana kukhulunywa nani kodwa lokho kweshumi kubhekiswe kubantwana bakaIsraeli akabhekiswa kithi thina emaKristu ngoba wethu umpriest sowahlala esihlalweni naNkulunkulu amen amen enemnikelo yena wanikela kanye wangena kwaba kanye haleluya yena himself waba ngilomnikelo yena waba ngilomhlatshelo yena lapha sikhanza Israel kudingeka imihlatshelo ngekwehlukana kwayo iminikelo yemihlatshelo ekushiswa kunenge mawufunda nje incwadi yamaLevi uthola nje konke amen bathandeka but ke manje Jesu wangena kwaba kanye ngumpriest laba priest laba bebanetinkinga abakaIsrael ba priest ngoba bebangena lapha ebukhoneni baNkulunkulu kuyonikela khona bedinga ukuthi baboshwe ngisho letinyawo kuvakala ukuthi akafini yena kwalenge khathi ngoba phela bebadla nabotono amen bathandekayo bedinga kwanabo bake bawutihlambulula kuqala before bawusave uNkulunkulu manje aba nempriest ke lo sangcono thina lo angena kwabakanye amen ngakho ke inkonzo le asabuyele emuva amen bathandekayo siyogubha indoda emithetho ngoba umthetho wahlula abanikati bawo thina kufuneka isibuyele siyofuna info leyahlula banikati bayo bongasiyo wethu bobhekene nebantwana bakaIsrael kuyaphela amen bathandekayo akusiwo wethu umthetho mawubuyele emthethweni ofunza umthetho kubita ukuthi ugcine wonke umthetho ngoba wawugcina umthetho wawuyekela lomunye kufe konke amen lokho uthi mawugcina umthetho kudinga ukuthi nemasabatha bekhona
wagcina ngoba ugcina umthetho awufiki ukhethe ngale mthethweni ukhethe lokubona ngathi wena kujabulisa uthatha konke noma uwenda le inkonzo yakhona uyenda njengoba livi la uNkulunkulu lisho haleluya awendi ngeyakho indlela amen bathandekayo so thina washumi thina njengelibandla lenkosi asikhiphi ngaleso sizathu kubeka sifunze ngalokuthi kokho njani niyawudla kwelishumi kwenu ngalokuthi inhlavu nekweliwayini lelisha nekwamafutha nekwamatubulo etinkomo netimvu netimbuti embikosimakathe uNkulunkulu wenu enzaweni la yonikhethela kubeka libito lakhe amen amen angathi bazalwane bayeva yini ngokuthi niyawukudla awukubale ngakunye uhambe kancane manje niyawudla kwelishumi kwenu kwalokuthi inhlavu ulaleleke wena ukuthi kuvela imali la eBhayibheli lithi niyawukudla nine laba bebakhokha laba kaIsrael bayokudla bona kutshelwa bona niyawukudla nine kwalokuthi inhlavu qhubeka nekweliwayini lelisha qhubeka nekwamafutha nekwamatubulo etinkomo netimvu kweshumi konke lamatubulo hayi noma ngilokunjani amen bathandekayo ulokho ukuthi lapha abakaIsrael bengakadingeka ukuthi bayokudla noma ema second born etinkomo tabo etimvu tabo kodwa becina badle letibulo lokwecala phambi kwasimakathe amen bathandekayo ukulalela ukuthi manje uNkulunkulu akafuni bantu labangamuva ukuthi uthini funa uNkulunkulu bantu labamvako ukuthi uthini amen ke bathandekayo amen ngakho ke bazalwane kuyabita ukuthi simvisise kahle uNkulunkulu lapha akusifaki thina asiphume nje emntondweni akuphume nje kuphela amen bathandekayo amen uphume nje nekuyengeka nje noma ngachamuka abanathi uyakhuluma ukuthi hey niyaganga kanjani akuphume nje emntondweni wakho kuphela lo ngokuthi nje cha thina zange sake sabhalelwa ngokweshumi amen amen azange sesibhalelwe ngokweshumi thina sibhalelwe ngemnikelo wesihle lokuphuma ngelithando lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda live kangangoba wanikela ngendvodza yakhe leyodwa wena yini uNkulunkulu ukunikela uthanza amen bathandekayo amen kude lo force wako makuthiwa kunikela uyafundiseka uvaluate ukuthi uNkulunkulu uyamthanda na noma cha bese ke lithi livesi nisho lani kimi ukuthi inkosi nibe ningakwendi lokhu mina lengithi kwendele mawufunza incwadi yaLuka chapter 6 amen bathandekayo amen nisho lani kimi ukuthi inkosi nibe ningakwendi lo ngithi mina kwendele baye ngabantu kuthiwe manje kungathi libandla lihamba lapha emuva alikhoni kuba kahle ekuphileni ukuthi alikhokho kweshumi nalo litisole onke malanga ukuthi vele sinetinkinga ngoba nawo asikhoni kwenda timfo nyalo signalithende nje amen bathandekayo ngoba sikhoni kwenda timfo siyatisola kwathina ukuthi ayingendeki indzaba ife lapha kweshumini asikamuva uNkulunkulu ukuthi nathi uthi bless amasendane amen bathandekayo amen nathi uthi bless neDimas khokha umnikelo lo suka enhlitweni yakho ngethanda kwakho uvele kuwe futhi mina ngikuqonza ngemnikelo ngiqonza ukuthi manje wena unato tindo taNkulunkulu unike taNkulunkulu uyakunika uNkulunkulu kuze athi uwento khona kusita labanye ukunikela lokho uNkulunkulu amen bathandekayo amen akakunikela uNkulunkulu kustorisha babe bahlupheka labanye abantu makakunika something unikela ukuthi ukhona kusita labanye ukuze aqhubeke uNkulunkulu akubless uthi angeke baphele labaphuyile emkhathini wenu ukuze wena unako utokhona kunika lo ukhona wena ukuthola ama blessings amen bathandekayo ngiyiconza kanjalo mina lenza ukuthi ihamba kanjalo
akufuneka ukugcine kukhonjwa umuntu umnye njengasemasonveni ukuthi bukani umfundisi wethu uRichikwane ukuthi simthengela ngokweshumi. Naka Israel bekhokho kweshumi bebenefita wonke umuntu waka-Israel. Labe bahlupheka bafela kade inzanzane betiye ethembelini tiyodla lithi iBhayibheli mawuqhubeka sitawuqhubeka sifunze ngokuthi manje mabaya lapha ethembelini wena uyokudla lokweshumi ubita nanga umlevi longanasabelo uhamba ohlala naye phasi udle naye ubita etihlupheka udle nato kuthi eminyakeni wesi3 awusakumikise eJerusalem ethembelini. So yakuthatha okweshumi kwakho ukunika labahluphekile emadolobheni la uhlala khona kudle bona. Ngakho ke bekude bekahlupheka emkhathini waka-Israel bekude nje kuthiwa laba ke dihlupheke. Amen bathandekayo. Ngoba bonke bebabenefita kwalo mpriest bekathi mase kukhokhiwe kweshumi naye aphinda akhokhe okweshumi kuloku okweshumi futhi. Amen bathandekayo. Kwangabenefit umuntu munye. Kodwa namuhla kubenefita umuntu munye. Amen. Amen. Kanza abantu bakhilele amakhulu emabuilding indlela yokuyodla. Bafe bathi neba. Ninike imvilopo ukuthi nakunye la ungafunza khona ukuthi bekutholwa imvilopo. Kuze kufakwe imali. Hayi ukuthi imali ayingekho ngalesikhathi ayiveli khona. Tubeka sifunde stova ukuthi ayingekho invenele imali. Netimbuti. Tubeka salofunza. Embi kwasimakathe uNkulunkulu wenu enzaweni layo nikhethela kubeka livito lakhe kuze nite ufunza kuhlonipha simakathe naso sizathu. Amen bathandekayo. Laba bakhokhe lokuze batofunza kuhlonipha simakathe ukhokheni kusifunzise kubo ukuthi batokhona kwesaba simakathe. Qhubeka. Kuze nite ufunza kuhlonipha simakathe uNkulunkulu wenu ngaso sonke isikhathi. Kodwa nangabe leyo ndzawo ikashana kanti simakathe uNkulunkulu wenu nibusisile futhi ningeke nikhone kwethwala lokho kwelishumi kwenu ngoba phela lendzawo leta ukhethwa ngusimakathe kuthi kube kwelibito lakhe kuyo ikashane kakhulu. Ngakho shintshisela nani kwelishumi kwenu ngemali bese nithatha leyo mali niyimikisa kuleyo ndzawo simakathe uNkulunkulu wenu latayikhetha. Ngaleyo mali niyothenga noma ngabe yini niyithandzayo, tinkomo noma timvu noma luwayini noma sinatho lesifakwe imbiliso noma ngabe yini lenifisako wena nendlu yakho uyawudla lapho uthokode imbi kwasimakathe uNkulunkulu wakho. Amen bathandekayo. Amen. Uyahlala phasi wena nendlu yakho uyodla lapho thokode phambi kwasimakathe. Qhubeka sive sifuna kuva lapha kulomunye iminyaka ukuthi wenda njani. Ningawakhohlwa eMalevi lahlala emadolobheni enu. Usadla lapha nalendlu yakho ungakhohlwa eMalevi lahlala emadolobheni enu. Lokusho ukuthi kude bekalamba. Makusadliwa bonke bebadla bonke ngekufanana. Kude lokhohliwe lapha emadolobheni kude losele. Kude lokhalako kude logolela timbongane emlonyeni ukuthi hey mina ngilele ngendlala. Amen bathandekayo. Qhubeka. Ngobe wona akanazo sabelo lifa. Njalo nje ekupheleni kweminyaka lemithathu niyawuletha konke kwelishumi lokusivuno salowo mnyaka nikulondvolode emadolobheni enu. Senikulondvolota kuphike lokhu emadolobheni enu lokusivuno salowo mnyaka. Kulomnyaka wesi3 ansayinako le ethembelini kuyokudlela khona phambi kwempriest. Kodwa manje senida kubeka la amadolobheni enu. Amen. Kuze kuthi eMalevi lade sabelo nobelifa lokungelawo nebetive netinzanzane nebafelokade labahlala emadolobheni enu bangeta batokudla besuthi kuze simakathe uNkulunkulu wenu
anibusise kuko konke lenikwendayo kuze simakathe uNkulunkulu yena anibusise konke lenikwenda achubeka nibusise yini sizathu ukuthi ababusise ukuthi manje bondle naba labazalwane laba amen bathandekayo bondle naba labahluphekile bathethele lokweshumi bakubeka emadolobheni badla besutha laba so simakathe uthi ke manje kuze ngawuqhubeka nginibusise ngawuqhubeka ke manje nginibusise ngoba naku kuphela laba basitakala amen bathandekayo ufuna lokho ke uNkulunkulu amen libandla kufuna likhule lifike kuleso sigaba sokuplathi ukuthi lapha encwadzini ezenzo liBhayibheli veta ukuthi kwakhethwe amadoda lokuthiwa lamadoda atawunaka anake labo labahluphekile labo labeswele ngephakathi kwelibandla amen bathandekayo belamadoda bekaba abela labo labeswele ekhathe ebandleni nayo inkonzo lefunwa uNkulunkulu ukuthi yenteke ukuze aqhubeke uNkulunkulu athathe lithuba lakhe lokublessa amen amen blessa wonke umuntu ke lapho ke uNkulunkulu makwente kanjani ngoba uyabona lokuthi bayasitakala labantu abakhe bayasitakala bonke amen bathandekayo so ke manje kude losalamba bakhona labantu bonke kwenetisana into lokumele sithandazeke ngoba kwala ngisho sivunile tivuno tethu imibili iminingi asikhona ukukhelela lomunye nje ligogogo ahambe yokudla ukuze eminyakeni olandzelako kwaphindze uNkulunkulu asiphe amen bathandekayo ngoba uNkulunkulu ujabuliswa ukuthi ubona labantwana bakhe baphila bayadla kude loswele amen bathandekayo iBhayibheli veta ukuthi khona lenye libandla lapha yini Macedonia yini lebe liphuwa kodwa ngekunikela laqala lelibandla lashintsha laba rich akukhulunywa ukuthi kwaqala lo muntu lo mfundisi waba rich kuthiwa lelibandla laqala labe seliba rich amen bathandekayo lonke lelibandla labonakala lishintsha impilo ngekunikela haleluya amen bathandekayo amen kodwa lesikubona namuhla sibona Timoto tabo million thamba umuntu umfundisi amen la abanye abantu hayibona balwela baphanze ngayo yonke indlela ukuthi kumane kwendlule kithi kuye kuba lemfundisi phindze laba bangatholi lutho bona nebafela kathi kumele bakhokho koshumba niketa bonke envelope ukuthi bagqwalise kuya kumfundisi njalo lo amen bathandekazi kani uNkulunkulu yena kamisi kanjalo nathi libandla sesidina siva phhlungu ukuthi inkosi yami uyathi inkosi yami hey ebemane sesingena ngalana ngabe nathi siyaphumelela amen bathandekayo sehlula kwentaya kethu iphathi siconza kahle ukuthi uNkulunkulu ufunani ufuna sinikele uNkulunkulu ufuna sinikele nje kuyaphela ngeke ngifunze nangemnikelo amen bathandekayo wafundisa likhele strong lapha niyathi nje bazalo ukuthi mawunikela kakhulu uvuna kangakanani wanikela kancane uvuna kancane wahlanyela nje mawuya vele noma nje physical uyohlanyela nje mawuhlanyela nje kancane vele uvuna kancane ngeke yendeke imiracle ukuthi ungahlanyela kusuka la wefaka na imoto bese uvuna emasaka la ngi20 ngeke zekwende kanjalo ta ngale ndlela lohlanyele ngayo wena amen bathandekayo amen lo mnyama lithi wahlanyela ngako konke labeka nawo Jesu solabuka abantu bahlanyela babakhipha bahlanyela waJesu ethi kwakinonke nangu lobusisiwe amen bathandekayo amen ngoba ufake konke la labeka nako khipha ngentito levumanga amen bathandekayo amen so bantwana benkosi singadideki lenza abayifundisiwe kanengi lekweshumi nadlamini laphana silapha wakufundisa kulomnyaka lo
wakhuluma ngakweshumi sekungaba ngilolo ofuna ukuphikisa kuphela kanike mawufuna ukuphikisa kufuna ukuhlanganyele nalo nalokufundisa kwetinvento utokhona ukuthi akuside ngoba kuba kusitana amen bathandekayo bese uyabuta ukuthi lana umkhombe nawe ukuthi oh mina ngikukhokha ngana ngithi ke mina kude namunye umKristu lo wakwakhokho kweshumi namuhla futhi ngisho lamasonto agcwela ngaka kude namunye lokhokho kweshumi according to the scripture kude lokhokha njengale scripture lokusisho but khokha ngendlela yabo nje laba iqalile ngoba vele abantu batiqalela tinkampani etabo phela ngwabathini mawuqalele kwakho usukuthi iqalele kwakho kodwa ke leli ke la Jesu amen bathandekayo asihambeni njengoba lisho live la uNkulunkulu asilalele lona sende lona singadideke emnikelweni thina nje sikhokha umnikelo wesihle futhi lo wesihle umnikelo omningi kakhulu ngitshona kweshumi akubalwa abo 10% lithi banikela konke ngemaplazi libandla lekuqala bathengisa ngemaplazi babelana amen bathandekayo zanga thengise ngeliplazi lakho umuntu agodle ngilenye indvodza nje Ananiya nemkayo leyagodla nako ke nayo yathatheka ibona abantu banikela yaseyithi ngoba naba banikela abantu bakhipha ngemaplazi nama ngithembise ukuthi sengiyokhipha iplazi amen bathandekayo kanti inhlitwa imili ifasile ukuthi ngimane ngiyenda nje kahle hle angikho lapho wanikela vele ugodlile lenhlitweni ingakakhuleki inhlitiyo ngeke uthole lutho amen bathandekayo lithi banikela konke banetisana leli bandla lesikhuluma ngalo lelaqala libandla ngiloke lelo lenza bana sithethe khona ke kubo Petro sithethe khona ke bandleni amen bathandekayo solo ngiloke liyaqhubeka lize litofika manje sifakaza ngalela asifakazi ngalela khe imithetho namuhla sifakaza ngalela lemithetho loya amen bathandekayo uthi ngilo lesilatiko sasuka le emasontweni setakilo ngoba sefa uthi ayikana Jesu nelakhe amen bathandekayo saphuma emasontweni ethu uthi hey amen bathandekayo mase sijika ke lana sesibuyele emva seyolanza le tinto sastenda ngale masontweni sesibuya nato futhi ngala awu bese kuyaqakana bazalwane kuthi kanti sesendani phela sesibuyele emva sesiyolanza lokwa lesikushiyema lesishiyeta ishumi ngale sesiyalanza manje sumfanekiso wetishumi ayinetishumi siyolanza umfanekiso siyolanza emavesi lesingaweva kwathini kuthi emavesi athini asiweva sesiyawalanza sibuya nawo la sesiyathi manje hayi laba bansaye ezulwini bazalane ngobani kukhokho kweshumi sesiyathusa nasodwa nathi ngoba sikhona ngekufunda sesihlehli kenyalo sesididekile sothi uyakhuluma nebantu nabo sebadidekile amen bathandekayo hayi nami ngididekile vele kungako siphuye kangaye hey kuphuye ngoba unikele ngale ndlela uNkulunkulu ayifuna nikela ngale ndlela uNkulunkulu ayifuna musa godla ube nekwakho iBhayibheli alikwathi lo ukuthi uba nekwakho lathi wena ukuthi ungumanager wale tinvo lo niketona uNkulunkulu amen uyathibuka nje letinto wena ukuthi ayitibhilonga la tingala kodwa nje dani noma ngangibani la mangibona ukuthi lo uhamba ngenyawo kude estathu kumele ngimthengele amen kodwa kwendeke lo awukhanza ukuthi hayi usuwenga wena ndithi mbadla usadati notati thini amen bazalwane labanye bade baneliphea linye nesithathulo zakhona sibhobokile amen hayi wena uyatishingelela wena ude enkonzweni ulayisha incumbi eticathulo leta le service leta le service leta le service konke ma service mawubuka iprogram njengoba inema service kumbe la 10 level now uphethe 10 level wendela kushintsha uyashintsha amen bathandekayo kodwa labanye bahlubulile baswele
kanti iBhayibheli lona lidzinga ukuthi tibusiso takho tithole kunala ma umbona lo loswele ngila utawuthola khona sibusiso sakho makadla lo yaNkulunkulu uyajabula sezulwini uthi kude lo lilako ngoba ngibabekile abantu bami emhlabeni laba wenda inthandvo yami labondla abantu uthi Jesu kuphetho Petro uyangithandza na uthi Petro yebo Nkosi uthi yondla timvutami amen bathandekayo uma ungithandza yondla timvutami Petro amen amen silifuze lelo bandla silifuze asimane sibuyele emuva abantwana benkosi sibuyele emuva ngempilo impilo ebungcwele sibuyele kiyo sikhuluma ukuthi Jesu uvute kubuya masililelana sithi tikhathe tsonzele tekubuya kwakhe kodwa kukhombe ukuthi siyabona ukuthi tsonzele ngoba kuhlupha solo kunje amen bathandekayo nalo moya lelithi iBhayibheli kuyakwenza kuhlubuka kuyabana lokukhulu kuhlubuka makasatawubuya uNkulunkulu uthola ukuthi lo moya uyakhona nawo ukusibamba lo ekuhlubuka kuhluphela bathandekayo ngulo kungavumelani uhlubuka kusiko ukuphuma lo mnyango kodwa ngilokuthi nawe uphila ngeyakho indlela nalomunye uphila ngeyakhe indlela asikaphelele emqondweni lowodwa iBhayibheli lithi thina siphelele sibe nemqondo lowodwa sibe nekubona kubona kuwe mangabe nje ngithamba lapha kusilonge yandenza bale utafuka uyithole amen bathandekayo mangithamba kubani ngale eshiselwe ntafuka uyithole indzaba lenje utafike vele uyithole njengoba injalo ngoba labazalwane bane kubona kunye benta kwenta kunye baqonza kunye masingabuyele emuva abazalwane inkosi itasisida amen engikhulume ngendzaba enikelo wesihle ngalelinye langa uyawubuya lukhela akachubeke nayo ngoba ngamva lokuthi uyithinza kahle
wayephethe umbila lapha nikhombisa ukuthi lo hlanyeleka uhlanyele kanje uhlume umile wabhaceka kanje nanyalo siyavuna siyakubona lesikuhlanyeleka ukuthi awu lokho kwahlanyeleka ngapha amen bathandekayo na uNkulunkulu ke usipha njengalomhlabathi nje ukubusi ukuthi wondlekile yini maba ukondleki vela ngeke azakunika amen bathandekayo so ke bantwana benkosi asitimisele nje ukuthi siphume siphelile lapha etinzaleni tasemthethweni amen ngisetinzaleni lapha emthethweni kunana verse nje ngicela sifunze sitobe sesiyahlukana eGalatia 4 verse 21 Galatia 4 verse 21 uthi sihloko sithi umfanekiso ngaHagari naSara 21 aseningijele ninele nifuna kuba ngephansi kwemthetho aniva yini ukuthi umthetho uthini kubhaliwe ukuthi Abraham abenemadvodzana lamabili lenye kwakuye isigcilakati sakhe lenye kuye mfati wakhe sibili kodwa le ndvodzana yesigcilakati yatalwa ngendlela latalwa ngayo wonke umuntu lena yemfati wakhe sibili yatala ngekwesethembiso lokhu ngumfanekiso labafati lababili bamele tivumelwano letibili lona lone bantwana labadalelwe ebugcilini nguHagari leso sivumelwano siphuma entsabeni yaseSinayi Hagari umele intsaba yaseSinayi lese-Arabia ufanekisa iJerusalem ayinyalo lecilateke kanye nebantu bayo kodwa lo mfati wakhe wesibili ukhululekile umele iJerusalem yasezulwini lengimake wethu amen ngoba lengimake wethu ngoba kubhaliwe amen ke bathanda amen Hagari labafati banawo ba Abraham bebayikhuluma lenza balapha ichaza nje lokhu leseni kufile Hagari ungilomthetho lona lolapha lwakhiwa lapha enzabeni eSinayi wanikwa abantu umthetho loyo wanikwa Moses ubusela kulo umthetho namanje lapha kule ya Jerusalem so ke bantwana benkosi asikwehlukanise nje awufunde lapha ku21 nje ufunde lona lotho ya velo verse 21 nje nakhuluma ngayo aseningijele ninele nifuna kuba ngephansi kwemthetho aniva yini ukuthi umthetho uthini amen ninele nifuna kuba ngaphansi kwemthetho athi yakufunela thina baphasa emthetho sifuna kuba phasi kwemthetho yokweshulu siyatifunela thina siyacomplaina ejuleni kwemicondvo yethu ukuthi ayi kungathi akuhambi kahle because of nako tishu siyatifunela amen bathandekayo mangasithatha uNkulunkulu asiphose lapha emthethweni singakhona na ngesikhone ngoba umthetho wahlula abanikazi bawo so ke bantwana benkosi asiphume thina sibesethembiso sibana eJerusalem le ntsha lekhona ezulwini hayi lapha kule Jerusalem le yalomthetho le yakhelwa umthetho lapha eSinayi ukuthi labantwana laba bawuphila lapha egcilatekeni bagcilatwe ngumthetho amen bathandekayo uyafika Jesu uyazama kubakhulula bafuna ukukhululeka emthethweni nathi ke sesiyasuka ziyodobha le inkolo kufuna masiyifunza siyifunze singebuye ehlukanisa ukuthi endzaba le beyingakhulumi vele nami beyicondzene nananga yamehlula ke loya yakami ngunayi amen bathandekayo wena njalo ukhona kuhlukanisa ngoba wathatha konke le Old Testament iOld Testament yokusifundisa ukuthi kwakuhamba kanjani amen bathandekayo kwakuhamba kanjani le Old Testament ngiloko bantwana benkosi inkosi ke ingosisi amen